Boorani namoota furiin isaanii beelaaf eeguun jalaadhumu jira. Uummatni bishaan hoggaa gaafatu aanan cobsee uummanni siqan har'ammoo gargaarsa keenya barbaada. Ana dabalatee namootaan bebbeekamoon namoota dhageetti qabdan uummata kanaaf sagalee haa ta'an. Ana akka nama tokkootti uummata koo cinaa dhaabbachuuf qophiidha. Galatooma. Kan ta'uu barbaadan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayib godhaa hanga feetan qoflaa. Gammoojjiin ta'iin jedheeni baddaattiin si baase kaahee shoolee dammoolee lafaan adeemtuu jedheeni mataattan si baadhe kaahee. Jinaa baatu yoon hinchise shoolee dammoolee siifaalaatu waangnoo jiike. Ayyee dhaamsa kana dhiiraafin dhaama waa'ee dubartiiti la. Dubartiin amma qotte yaadaanis qotte waa hundaan qotte. Kanaafuu isin akkam godhuu dandeetta dubartiin ammaan tana waa hunda artifishaalaan deemti. Waan hundisii artifishaala. Orjinaala takka hin qabdu orjinaala takka. Amma kunoo hudhiis guddifatu eegalan hudduus guddifatu eegalan harmas waan biraa kaatan harma kasaayitiin hudduun isaayitii miti bara isaayitii ijoottu hin jiru. Rifeensi duraan kabeektame rifeensi addabaabii godhatanii deeman haa ta'uuni. Kunoo nyaaras jetti asittis kunoo kanas waan rabbiin uumerra adda ta'aniit dhufan sitti hoggaa kana birraa haqan rifeensa gufira fuutan waa hundi gufira baasan. Akkana jettee hafta laal booda akkanatti nafin ammuma ofirraa laale booda akkana jettee illa isuma san eegaa hulta. Obboleessa kutaa laaboraatoorii kamiin laata? Asinoon dabartee keessa. Asinoon dabartee keessa lixxa. Lakkoofsa meeqachuu kiyya? Lakkoofsa 18 asinoon. Lakkoofsa 18 kan lixxa keessa lixxa. Mataa si dhukkuba ayi? Xinnoo mataan na dhukkuba kanaaf. Akkas taanaan kottu kaasa. Akkas taanaan kottu kaasa. Hello Bashkada. Wasi jadu. Atime baddeessaa soofte malee qilxuu soofte nagarre qancaraa boossa malee kichoo akka koo nagarre ishii. Eenyu anana qantee dhaafataa jechaan jira fetaa jechaan jira ospineesfaa dhaqee jechuudha. Indaamii yaadataa isa laga basaqaatti kaanelee suura keenya sana poostoti feesbuukii irratti gadhiisi namni nu abaru siin jennaan laakki achisin naan jettellee yaadatamini. Dooktar naaf yaadgaduu jechuudha. Akkuma naqamtee dhufee na jaallate fakkaata dheengaddana postote. Isuma televezyiinii irratti illee ilaallu sana dooktar naaf abbaa cabsaallee wanta naa ta'ulle sheemiin nu qabatanii lama taanellee warqirqillee korfaan turreenu. Isuma dhagaa kan na postote isuma dhagaa innoo durba baadiyyaadhaa dhufu hin jaallata jedhaniiga. Bakka dhaqee albaa kee barbaadadhu bada siiti soqaa haadha raawu shi soqaadhati soqaa haadha raawu si'oos ejjee. ባለጊዜ ሆኗል። ኦሮሞ ባለጊዜ ነው። ባለጊዜ የምትሉ ሰዎች እኛ ባለጊዜዎች አይደለንም። ኦሮሞ በራሱ መሬት ላይ በራሱ ቄ ላይ ባለጊዜ ሳይሆን የሚባለው ባለቤት ነው የሚባለው። ስንት ኪሎ ሜትር አቋርጦ ሊገዛ ሊገል ሊያጭበረብር ሊሰርቅ የመጣው ነው እንጂ ባለጊዜ የሚባለው ፊንፊኔ የራሱ ሳይሆን በሰው ሀገር ላይ መጥቶ የሰፈረው ነው ባለጊዜዎች የሚባሉት እንጂ ኦሮሞ በራሱ ቄ ላይ በራሱ መሬት ላይ ባለቤት ነው እንጂ ባለጊዜ አይሆንም። ሲቀጥል አብይን እናወርዳለን አብይ አልቆለታል የምትሉ ሰዎች አብይ ስልጣን ላይ ያመጣው የኦሮሞ ህዝብ ነው። ደሙን አብስሶ ስልጣን ላይ እንዳመጣው በሚፈልገው ሰዓት ከስልጣን የሚያወርደው በሚፈልገው ሰዓት ስልጣን ላይ የሚያቆየው የኦሮሞ ህዝብ ነው እንጂ ማንም አብይን ማውረድ አይችልም ካለ ኦሮሞ በስተቀር። አብይ እዛ ላይ የተቀመጠው በቄሮች ደም ነው። ይገባቸዋል እነ መላጢቲ Yaimama dubarri nu moote surree karaa gitti miti goote. Ne mama bahaya komote sirri kootu gitti margo moote. Oh Immee manan jirtu mimii malee mataan irran jiru wiigii malee. mimi mana mintu minim makare minim malak makatu ayinde makatu. ባለቤቱ ነው የካደኝ ነኝ ባንክ ቢወስድብኝማ ምንም ማድረግ አልችልም ኦሬዲ ተወስዷል በአራጅ ገዛዋለሁ ብዬ አስባለሁ አሁን ግን ወደ ባንክ ደረጃ ሳልደርስ አብሬው የነበረው ግለሰብ ካደኝ
ምን አደረገ ክዶ ምን አደረገ መኪናዬን ባለመብት ነው የካምፓኒው ባለቤት ነው 30% ስሜ ስላልሌለ ለፖሊስ መኪናዬ ጠፋብኝ ብሎ ከሰሰኝ ፖሊስ ደግሞ ስራው ነውና የጠፋው መኪና ማግኘት አለበት ከዛ እኔ ጋር ተደወለ ይሄድኩኝ ይሄው መኪናው ይሄውና አልኩኝ አንድ ቀን አደርኩ ፖሊስ ጣቢያ በነጋታው ፍርድ ቤት ቀረብኩ በርቅ ይሄው ክቡር ፍርድ ቤት ይሄው መኪናው አለ አልተጠየቅኩም አሁን ቅንነት ቢኖርና መብት እንዳለኝ ስለሚያውቁ ነው እንጂ በሽማግሌ መጠየቅ ይችላል ነበር ይሄ መኪና የኛ ነው መልስልን ማለት ይቻል ነበር ግን መብቱን ተጠቅመው ወደ ፖሊስ የሄዱት ያው ወደ ክደቱ የመሄድ ነገር ስለተፈጠረ ስቲል ግን በሽምግልና ነው ያለነው ምናልባት አሁንም ሽምግልናው ከተሳካ መኪናውን የመመለስ እድሉ አለኝ ካልተሳካም ደግሞ መንሱር ነገም ብራንድ መኪና ይነዳል አሁን ምን እየነዳ ነው አለኝ እኮ የዊኬንድ መኪና አለኝ እሷን እየነዳ ነው በጣም ቅር አለ እቺ ብዙ ካንተ ጋር የምትታወቅ መኪና መንገድ ላይ ሁሉ ራሱ የመንሱር መኪና ትባላለች እሷ በመሄዷ ሁለት ነገር ቅር ብሎኛል አንደኛ እውነቱን ለመናገር በጣም አምኜ መካዴ በጣም ቅር አሰኝቶኛል ሁለተኛው ያው ቅድም እንዳልኩ ይሄ የመንሱር መኪና የሚባለው ነገር ቅር አሰኝቶናል መኪናው በነገራችን ላይ በሳምንት የ5000 ብር ነዳጅ ይበላል በወር የ20000 ብር ደሞዝተኛ ነው ማለት ነው ምንም ማለት አይደለም ኦፍ ኮርስ ለኔ ምንም ማለት አይደለም ግን ስቲል ከኮስት አንግል ስታየው ዛሬኮ በኤሌክትሪክ በ50 ብር ኤሌክትሪክ ወሩ ሙሉ የምትነዳው መኪና መጥቷል ስለዚህ የተሻለው ነው ኤሌክትሪክ ልትዞር ነው ኤሌክትሪክ ልትዞር ተስፋ የለው መሰለኝ መኪናው አይ አይደለም ይኖረዋል በአት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ታይም በርግጠኛው የምነግርህ ጫራታ ይወጣል ባንክ ይወስደዋል ያው ያኔ እድሉን ካገኘው እንደማንኛውም ሰው ተጫርቼ ገዛለሁ ግን የዚህን ያክል ድርጅቱ አለ ያ ድርጅት አለ አክቲቭ ነው ታዲያ ያለ ከሆነ ለምንድን ነው እዚህ ውስጥ የገባችሁት እንዳለ ሙሉ የከሰረ መስሎኝ ነበር አይደል ከሰራም ስቲል ድርጅቱ ኦን ነው ባንክም ደግሞ ክሬዲቱን እየከፈለ ነው ያለው ከባንኩ ጋር የተያያዙ ነገሮች ግን ችግር አሉበት ያው እሱን ሌላ ቀን እናወራበታለን በቅርብ ቀን ማውጣው ነገሮች አሉ በሱ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ቆይ አቱምት ቆይ በከጅርቱ አብ ኮኪ ማልስ ጋርጋሩ ደንጋፈቲኒ ዋንተ ኩይንታ tasgabba inatti mika moon sobda garab yani kana jirna dhageeffat tole si dhageeffachaan jira kuno namni tokko kamtiin akkas gochuu danda'a jireensa keessatti kooki maaltu maal ta'e tasgabbaa itti natti mistii kuno asirra taa'iti bukoo dhuddee maal taate akkas dhuuftaati garuu hin baay'eeti overii natti ta'e bakka maala shakkeen tureem yoom dhudda ree bukoo kana yeroo hundaa naman dhufteetu jira sijjambar inni keetiin maaddaam nama meeqaa asmii qabsiise bar hinna dhageeffat tolis dhagaan jira kunoo yoo surreedhaan sirbi malee fooloon gootuun siin jedhe sayyoo akkasitti teestaanaa galtee keenii foloo si godhaa hin godhu duraan dursee shamarran koo warqiiwwan koo na uffalcha I'm so sorry maaliif jennaan baay'ee na dabbare waan ta'eef na dabbare bakka uff jedheetu na dabbare baay'ee tokko bakka maal jedhe isinitti himu keessattuu shamarran abbaa manaa qabdan warri feemesii taatan ummanni isin jala deemee fooloo isin godhe feemesii isin godhe aduu isin viidiyoo hojjetan laayikii isinitti roobsu garuu wanti isin gootan keessa nam tokko wanti isin gootan nama dabbara fakkeenyaaf harmi ala jira sa'aatii tokko keessatti nama 50,000tu ilaalaa oola galgala deebisee abbaan manaa ilaalaa bula waan akkanaa kanarraa maaloo dhiisaa yaa shamarran koo yaa abbaa manaa kan jedhamtee haadha manaa of jalaa qabdu atis asiidhaan alatti maalumaadhaaf harmi isheedha namni 50,000 sa'aatii tokkotti ilaala maaliif itti shaffanadhuun jettuuni yoo qalbiin ishiitillee ala garmaamuu feete ati immoo shaffansiisuuf uffadhu jedhiin gorsiin abbaa manaa jechuun akka haati manaa yoo dogoggorarra jiraatte dogoggorarraa kan nama deebisu abbaan manaa bara kanaa immoo haadha manaa isaa dogoggorarraa deebisuu dhiisiti dogoggoratti itti dhiibu wajjiniin viidiyoo dalaga harmashii akkana badhee goote haa jedhe afaan banee kan nalaala koottaa na nyaadhaa jedhu maaloo shaffanadhu yaa shamarran koo
Malo please. Yoon balleesse immoo dhiifama. I'm sorry. Maaliif jennaan na dabbare waan akkanaa. Finfinneedhaa nama waamaka. Maaltu immoo Finfinneedhaa si waama? Fooliin cammaa keetiika. Utuu guyyaa tokkoof muummicha ministeera biyya kana bulchiidhaan itti kennan guyyaa tokko qofaaf akkamitti gootee bulchita maal goota? Mataa isaanii keessa madaa isaatiin bulcha. Eenyuun? Uummata isaan bulchinan jedhanii mataa isaanii keessa deemu bulcha. Gaa'ela kamree baay'ee bareedaadha. Garuu waan sitti tolee jiru fakkaatu kun kee akkas gugurraacheera. Si kunuunsaan jiru moo maalli? Haali giiftii kun namoonni baay'ee ergee rumtee baay'ee sitti bareedeera naan jedhu. Yeroo malee rumtee mati garuu jechuun umriin keessan xinnoo ishee waliin caalu. Akkasas miti ka amalli isaa immoo hin caala. Amalli isaa baay'ee bareedaadha. Maal amalli maal si godha? Amalli nyaatataa jireenya yeroo ammaatti immoo kan barbaachisu kana duwwaadha. Hojiis baay'ee carraaqaa mucaa baay'ee tattaaffatudha dhugaa. Nammoo maalan jedhaanii maal jedhee walitti naqu laata yoo maal jedhee aartii. Waan itti himu tokkoon qaba dhugaa garuu akka isatti hin himne. Si dura na gaafatatee ture bakka dhaloota kee moo? ዋንደና ቆያችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ማናገር በነገራችን ላይ ትንሽ ያስፈራል። ያውኑ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ድሮቹ የሚያስፈራ አይመስለኝም። እኔ ግን ዛሬ አልፈራም። ሰው ይመሳሰላል መቼም የጺማችሁ ቅርጽ፣ ጸጉራችሁ ስታይል፣ አለባበሳችሁ፣ አቀማመጣችሁ በጣም ነው የምትመሳሰሉት። ከንቲባ ሞኝ ሰርቻለሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቄ ነበርና እስካሁን በጎ ነገር የሚገጥመኝ ሰርግ ላይ ነው። ደቡብ ሱዳን ባለስልጣን ልጅ ነው። እናቱ አብሻ ናት እና የሱ ሰርግ ላይ ስካይላይት ሆቴል ነበር። ዶክተር አብይ መጣ። ለምን የባለስልጣን ልጅ ስለሆነ ይመጣል ብለው ነው የሚጠብቁት እነሱም። አንድ አበሻና አንድ ቦዲጋርድ መጡ። ከዛ አንዲት ልጅ ካንተ ጋር ፎቶግራፍ መንሳት ትፈልጋለህ አለኝ። ማን ናት ምናምን ምስል የሪክ ማቻር ልጅ ነው ያለኝ። እሺ ብዬ ብድግን ያልኩት በቃ የአንድ ፕሬዝዳንት ልጅ ማኪዮሮ ቢያጌት ጋሊ ኦሮሚያ ሲዋምቲ ጋሊ ራቱነ ቦሌት ሴጋ ጋሊ ናሳምቡሳ ሲቢታ ጋሊ